police station ke parlo Dewan Bastia long 6.96 gram hon thimimi heroin drugs kinep long Manipur long puthot helepen kache tengkheng pon army banghinia phan heliamu kero Ingdeng hinia phong HSLC lapen HS asat lang ki un amumar tumaphan karchu Karbianglong solang dora do anatumaphan stami Karbianglong life hin pen ingdeng troxike prahini Karbianglong Autonomous Council Foundation de akardom nang pajereklo kardom Tang te pinia daba bertang ton pen arjuponik tha Kidam tang wo signifying ko hinia ni ani kang sampor phai troxi rajitim apor malom Diphu police station ke parlo Dewan Bastia long Raikom sai khia tu joy pen birta ke long pen Muhammad Kobir ke boha ke do ahemalong kiri tarli basai ding ponsi gram truck ra tokbor sirkep truck hon thememe heroin drugs kinepon long Rakia mar kecho araki kilot ason thotsi abe haklem banga tumta joy ke pen tangka kilong war sai pu mathasi Raikom sai khia tum untik nep ingnang tame ki jora sai bang ington pon pedet pen jingnang thule thot ason si mande Lason si kidam tang wo signify inkora hiniar ni arni kang sampor phai troxi ra chitim apor malom Diphu police station OC JS Khodung officers lapen PS staff kido anatum birta kilong ateng pen adimaklong an palidam si kiri ka khuruga sai deng pondo Bangso hot home ho duma thong kubalong ke patu joy a heroin drugs raikom sai khiatum pen long pondo lapen kaddu kawe gram truck ra tokbor sirket truck an a heroin chepari deng pondong lo Bangso Sailong Kachera Block Bangke Thomatum Muhammad Kobir Hussein Artanikan Thongke Ratli Kalitang Abdul Latif Asopo Horilal Postia Sor Muhammad Matiful Ali Artanikan Inkorahini Abdul Ali Asopo Matipung Rongmirdan Asor Lapen Rajesh Kumar Barman Artanikan Hokebra Kethom Kalitang Ranjit Kumar Barman Asopo Dewan Bastia Sorposi Pangthekpon Lapen la Bangke Thomatumari Dengpen Tangka Kereng Sika Surikre truck sila pharo truck lapen mobile phone setami humpli tami long ponro lapen labang thomatuma phan Diphu police station along GDE number 451 dated 21/06/2023 alam hoi pabon ponsi hem kangsam beng pon cheklo News report long sora inki Karbing long lai Wosika chikloni phai inkora hinia ni adap apor malom imfala rong sopi ke parlo en bolzang angkang along pangthek thek the bang phuatum Assam Rifles atuma phan men heliamu ke paklo ke tang thibajok bang hinia bang phu sodak pen aringa hu ke sonang Heliamu keropen aringa huke so dona bang pho tuma phan tong sekot pen sekelang hem an ponsi medical treatment piponlo hala hele pen ke tengkheng vek adimaklong an raikom sai khia tum ka humri pado ponlo labang so ka humri damalong kiri ka kurga sai deng ponlo la solong isi INSAS light machine gun sidami raikom sai khia tum chepari deng ponlo kidam tang wo sika chiklo ni phai criner kebla pen krisir kebar ni kang sam apora hutsidami Pang tek bang photum Indian Army Assam Rifle atuma phan kanto sabala pen chingmang arong atung saiki claim bomb apora hut pachini ne pin pen heliamu ke abdun thabajok inoda bang pho areng hu sonanglo tong sekot pen laima khong military hospital along an ponsi se langponlo la sona ki sung chimit me pin a jok ke pang sam ji phan pura ke dam tang urmia ni Manipur government hin pen ni pho pharman pakam thusi wo signify inkora phoni an Manipur along internet kang haponji aphan hukum piponlo data services etami longri alo soluk sodak atomon ke do boma jok ing hapon cheklo pinport ami Manipur along ria long lapuson soluk sodak atomon ke jablong poplaki ke damtang adu cheklo ni phai ke thomani all tribal students union mati ATSU ahin pen kache songar mu kache jengalong kache bohong kache theng ke dokok ajoinelo ATSU pen kache song pado ponnang kok laki jesamet meje akhayatum aphan scheduled tribes mati ST along amen ke parlo aputhak chidon dun de pu ang the kache paklang pon aphan lo
National Desk Report การเบียงลงไหลAmar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso dawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji Kardon nilimen ke minti teron pi arong len ke dholaja sarme rong parong pen nili kiswa kilahelo je nili te bang ajon area ajon kisu timi ki juro kido kasi along hina biji adwai ki en penda kisu kimi ang the chilong idelo pen kichilang ta bukajan dipu gulaghat alta pharmacy lo anda sila elo kita kimia the chilong ni delo la sinon agom long lo je nang timla orjo ini amar jiwon adwai orjo bidik adwai la kichu pasinon kimia the chilong lo la sin Klar dak pen kachini jiaphan troxy phaiwi hini trop pho phaiwi troxy ner kapalong humri ignon kidam tang vosing ni phaing ko rai siar ni Daldalia Hawar Monsing Timung Arong Along Cleared Up Sports Club Satum Pen Pater Piponsi Surihini Ra Inkoragathom Asengkan HSLC Lapen HS Asatlang Ki Un Amumar Tumaphan Karcho Ajame Kedeng Pon Bangso Karcho Ajame Kalong Cleared Up Sport Clubs Dun Mai Phu Pradip Rong Pharpen Mai Chipahem Phu Ponsi Mai Ke Phalam The Kongchon Bang Rajen Timung Pensi Jaipon Lason Si Bangso Karcho Ajame Kalong Monsing Timong Arong Pen Pining Surihini Ra Inkoragathom Asengkan HSLC Asatlang Kachepa Undun Bang Krehini Lapen HS Angdeng Along Bang Trop Kachepa Undun Lokichar Liamumar Tumaphan Archupon Lapusat Lang Kachepa Undun na Bang Phua Tumpen Setami Ko Ansik Kisung Kachetong Nang Ma Phua Lamthi Setami Chepaklang Pon Lapen Lapua Pia Po Tumpen Setami Asomar Tumaphan Kachethan Kachepa Ria Lamthi Chepaklang Pon Rinti Lapen tu Monsing Timong Arong SGB Mohen Timong Pensitami Kivang Jiani Popuson Pensi Lokichar Lehin Kepaprang Pon Thekji Ma Pualam The RD Dojot Pen Than Pachini Pon Bangso Mailong Abarim Lo Than Bang Abraham Tiso Evangelist James Bay GB SGB Lapen KSC Along Claim Dam Rapet Atum Chetong Donsi Mesen Pen Mai Pichun Pon News Desk Report Karbiang Long Lai Vosika Chiklo ni phaing kore hinia ni Madhya Pradesh Morena Rong Sopialong Bang Troxy Kebra Troxy Lothan Bangatum Ahok Hemati Fake Hong Hap Hong Rumate Disability Akeso Alo Kipidon Pen Vorengang Hoi Kachapalong Donatum Aphan Raikom Sakhiatum Kangnang Paduponlo Labang solam the Radha Hong Jai Long Nangkile Long Poblaki Madhya Pradesh Along Rialo Lothan Bang Voreng Anghoi Long Pharo Troxy Ra Phokep Anghoi Hong Hap Hong Ru Akeso Ke Do Tumaphan Kerai Pi Ke Do Along Inghoi Pharo Troxy Kepra Phokep Lothan Bang Amen Ke Papleng Pon Along Bang Pharo Plira Phokep Lothan Bang Atumaphan Ke Morena District Hospital Isivet Pensi Hong Hap Hong Ru Mate Disability Akeso Lo Ki Pajir Pon Lo Labang Songbong Primary School along Disability Quota Pen Voreng Tipon Bang Troxy Kebra Troxy Bang Kwa Bang Piatum Ke Madhya Pradesh Morena District Hospital along Pen KN Ahok He Disability Certificate Chepaklang Dun Pensi Voreng Anghoi Chepalong Dun Pusi Police Atum Pen Pachini Lu Bang Troxy Kebra Troxy Angbong Pen Bang Troxy Kebra Pho Atum Ke Anokang Thong Ameka Chechar Pami Mi Pusi Chepaklang Lo Na Pen Bang Hinia Bang Photum Ke Physically Challenge Pusi Certificate along Chepaklang Pon Rinti Lu Directorate of Public Instruction Mate DPI Ahin Pen Labang So Puthak Kithan Pon Ateng Ke Certificate along Signature La Pen Seal Sitame Do App Bon Sitame Lahaya Seal La Pen Signature La Ke Surihini Ra Crate Rock La Pen Surihini Ra Crane Cap Adak Morena District Hospital along Piona Sai Ki Claim Dona Bang Pusi Tangka to Endun Pen Seal La Pen Signature Kiti Chong Pudun Lo Piona Men La Ke Pramod Sikarwar Puthen Alang li Surihini Ra Inkoi Ahut COVID-19 na keso ke long pen apran damjui lokutang thampon ki Lason si official sa tumahin pen Hong Hap Hong Ru keso ke do tumaphan kirai pia boreng along Morena District Hospital pen disability certificate ke do pen ki job do na tumaphan an uthot
กรุงไซอาซัดหลังปารุปอนทุกปบุสิปาชินีปองลาซอมสีปีนังอาราตุมเกลาบังโซไซลงยอมเด็กกะลีด็อกเตอร์สลาเป็นสตาฟตุมสิตามีกัจรับโดตาไฮปุสิอากอยปีปอนลาเป็นริตาลิปามีสีกิจกเชียบังปัวตุมาพันโซดักเป็นอิงไซปอนวิกเนงจิปุตาห่างปอนทู National Desk Report การเบียงน้องไหลตั้งแต่ปีนี้ดาวเบียร์ตากีลาปันซีกังตอนปนิกโล